Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Bairabi zo phaya Assam sarkarin dap manga ansak ne riat temporary shelter house chu voin khan bo ruak du omlovin Assam lamin an riat Mizoram puma faina hapta man mek ani ramngole nung chahum halkonga in zirtirna National Wildlife Week chu Mizorama man mek ani President Draupadi Murmu chuan voin khan Gujarata cheng vai bel sang khaja thum som thum hu maso na tho te hongin na tho le tur lung aphum Bairabi zo phaya Assam sarkar sak ne riat dam manga sak temporary shelter house chu thriat turin Bairabi khotlang hruai tu tele mi puiten an nor hnuwa voin chhun khan mi pui kuthak ngai lovin Assam lamin an thriata boruak so sang dang om lovin mi puite po an tin dar zui ve ngal ani Assam lamin book an sakna mun hi pucho chunga leile tania amuna kalkolosip SP puwanlal fakan ne na kalichera OC chuan malak na thar chu Assam police ten an riat puilo thule Gauhati lama om commando te training na mun tur nia a riat thulo hrilani Tudon danin he malak nei September thatop lam khan tan to ania Assam lam hian inrini le pathiani khan temporary shelter house hi sain anzo ngal deuh mai ani he bu kan sakhi khotlang hruai tu ten thia an tum chu an mani lo dang tu police tenen tu kindar li don thleng khan anin nor buaya hemi hnu hian inrem na siamin MZP hruai tu te chuan voin chon hudar thum thleng khan sarkar hakin sarkar che na an mulawani chuan man lak tur thuan soya voin chun khan temporary shelter house he Assam lamin an thiat ta ani voin khan kulusi bial tu minister pukelar nin liana hovin Bairabi North Panchayat Bhavana Joint VC le Bairabi All NGO Coordination Committee hruai tu te an meetinga Minister chuan ramri buaina awanga mizo thalai ten Assam Police kut antor arem ti lo thu soin state pahni in ri na hmuna te chuan malakna kalpui lo tura in rem siam ani angin zo phai Assam lam malakna chungchanga rang takin state pahni te chief minister le home minister te anin biak hal tho soya pukelal rin lian chuan zo phai Mizoram Police duty na hmun chu om hun rem tak ani lo wangin chan chhejok chang thei an nia hemia wang hian film khur taka ngai tu na sena tul thina ni ati Minister chuan ramchin hawa Bairabi khotlang in thei to pan chhuat thin a le sarkar ngen nangai poimwa ramri chungchanga tho hona thatak a om thina wangin lom thua soya ramria buaina chin fel ani theinan border committee kaltlangin malak mekani thua soi bokani Minister hova meeting zone hu hian scholarship SP puwanlal fakaral te hovin scholarship DFO Bairabi SDC scholarship MJF hruai tu te zirlai pol hruai tu te NGO hruai tu te le sarkar mi le sa thanem tak chu buk sakna zo phaya hian an kal ngala Assam sarkar malak na buk hi thia ani vek to a buk sakna man ruate po kongpuya thiar chu vek ani to boka boruak mon om tak moya helai hmuna tang hian Mizoram atanga kaltele Assam lama tanga lo kalte chu anin thathen ani voin vek khan Bairabi Joint VC le Bairabi All NGO Coordination Committee chuan Bairabi North VC House joint meeting kovin Nimina Assam sarkar malak na pucho chunga leilet sira buk sakchu Mizoram Chief Minister Puzoram Thangale Home Minister Pulal Cham lian te malak na in thia ani ta chu lom om anti thon soya Bairabi zo phai chak bai buntlanga Mizoram sarkar in MAP camp save ngei ro se anti ani Aizola faina hapta kalpui tur chu voin khan Deputy Chief Minister Puton Luyan ahong Mizoram faina hapta voi somli parukna chu tunkar inrini October ni riat thlenga man tur ania Puton lue chuan India nampa mahan makandia pian champa phak puala kumtina man thin faina hapta chung hian Mizoram sarkar pisa le zirna in sang ba ka damdoi in bazar le mi pui pun khom na mun sanga faina bei pui thak ani dona tia faina bei pui thak chu faina hapta chung chowa du tok lawa ti thana nei turin mi puite asoma kumin faina hapta thu pui bol hlo pai ma thiar hran ti chu man in chunga theu bultan turin asom bokani Serchi papo DC meeting hall faina hapta hi additional DC pulal muan sang ral te chuan a honga pulal muan sang ral te chuan faina lama malakna Serchip le Serchip district chunga khosang ten loman an lo dong to thina faina hapta chung chau ni lovin ni tin nuna faina chu mitinin an nun pui ngala tul hle ni ati ramngole nung chahum halkonga injirtirna National Wildlife Week 2022 October ni atanga October ni riat in kara man tur chu climate change and wildlife conservation ti thupuya mangin voin khan Mizoram hun sanga man tran ani aizola chuan EF and CC minister Puti Jelal nun tluangan assembly annexa honga Puti Jelal nun tluanga chuan National Wildlife Week chungin
ram ngo le nung cha hum hal konga mi tinin anti tur in hril hriat na le nung cha te poimona in zirtira in fui ani don ani ati National Wildlife Week hi district danga po man ni in Champhai chuan Government Gandhi Memorial High School a Champhai Forest Division bultumin buat sai ania lungleya chuan National Wildlife Week voisamruk pariat na Range Officer Puvan Lalzar Zaulian na chuan sikle sadang lam chhozel mi hring torna tizia om tura mitinin ram ngo le achunga chengte hum hal angai thu asoyani Khozol district a chuan Wildlife Division Khozol bultumin zaingen OMA hola nei ania he hun man puitu DC pusisi lal chuang ki ma chuan nungcha te chu danin ahum hal ti chu tuna tanga hriat lok atul thu asoyani Fit India Freedom Run 3.0 chu tukin Khan Sport and Youth Services Minister Purobat Romoe Roy te chuan aizol sipai la muala ahong Purobat Romoe Roy te chuan India ram chu ram fit le hrisel ani theinan kumsang ni som pakwa tangin beipui thak tran ani thua soya India ram chuan infiam na huanga na sataka mala in Mizoram poina hlok na le hlotlin na chu infiam mi te atangin ahmutan to ani tia no pangtele infiam na lama tuite tan sarkarin kong ahon bel sakzel dona atha tham don lo tia soibokani Fit India Freedom Run 3.0 a hian infiam mi thanem takantela jingdar nga le minisomli panga a chan mari kon le sikul pui kon atanga tlan tranin AR ground anpana konglaka bol hlo omte an charfai ngala lamuala ain to khomna Sport Minister chuan Fit India Freedom Run 3.0 hi ahongani Sarkar kumkal meka Mizoram pumathisen unit singkhat sanga janhi somli pali pek zinga za somko pathum chu athona pekania blood donation camp tum janhi somnga pani huai hot ani to bok Mizoram State Age Control Society le Association for Voluntary Blood Donation huai hotin voin khan Mizoram hun thrang National Voluntary Blood Donation Day manania aizola chuan chan mari oime hola man ani he hunatu soitu M6 project director Dr. Thengliani chuan Mizoram pumathisen unit singkhat sanga janhi somli pali pek ani to ti soin hengzinga unit singkhat sangli za somsari paruk chu athona pek ani tia kumkal me ka thisen unit singkhat som pani pek ani to thua soibok ani lungleya chuan Association for Voluntary Blood Donation AVBD M6 le Blood Bank Civil Hospital lunglei te buat sain Baptist Higher Secondary School a National Voluntary Blood Donation Day pual hian hun man ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani President Draupadi Murmu chuan Gujarat Gandhi Nagara Gujarat Medical and Education Research Society GMRSA chengwei bel se sang khaja thum som thum hu maso na tho te hongin na tho le tur lung voin khan aphum President hian voin khan ni cham turin Gujarat apana President ani nuwa Gujarat azin voi khatna ania President hian voin khan Sabarmati Ashrama Mahatma Gandhi za na pangpar hlanin chongchaya he huna hian Governor Acharya Devrat le Chief Minister Bhupendra Patel po an ani Election Commission chuan State Paruka Assembly seat sari atan by election apuang by election buat sainatur Assembly State ta chu Bihara Mokama le Gopalganj te ania Maharashtra Andheri East Uttar Pradesh Gola Gokarnath Haryana a Atmapur Telangana a Munugod le Odisha a Damnagar te ani Assembly seat atana in thlan thatna tur hriat tirna chu October ni sari khian ti chua anianga Tlathar November ni thuma vote hak anianga vote la te chu November ni ruka chiar ani ang Election Commission chuan voin ve khan All India Radio in kum khat chunga ati chua tur vote nei tu te tana beng warna thu voter awareness program Matadata Junction ahong Matadata Junction hi then somnga pahniati chua anianga zirtop zana piangin minute som panga chungzel ti chua ani dona he program hi Vivid Bharat Station FM Rainbow FM Gold le AIR Primary Channel te ti chua thin ani donani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Bairabi zo phaya Assam sarkarin dap manga ansak nia hriat temporary shelter house chu voin khan boruak duam lo omlovin Assam lamin an thiat Mizoram puma faina hapta man mek ani ramngo le nungcha hum halkonga inzirtirna National Wildlife Week chu Mizoram man mek ani President Draupadi Murmu chuan voin khan Gujarata chengwei bel se sang khaja thum som thum hu maso na tho te hongin na tho le tur lung aphum chuti jong chu chanchin thar